Ah, ebusuafo. Na no. Emsa semu ya transfer ne san transfer nti. Video na ready am man fan kai ho. Pa ma chew. See the heading. Ayama. Am ayama. Oda inko. Here. Rabbi to Haruna. Me guy be the earnest. I know link me ma bra be a friend in Nana Prempe. Say Nana Prempe ehia drinks. Enti me the drinks ne koma Nana Prempe. Me the drinks ne koma Nana Prempe. Drinks ni nyina si 22,780 cedis. Ti me catch say drinks ni yemfen free nche 2 weeks me hia me sika. 2 weeks ni druya Nana Prempe face kan mami awasa hye me another 1 week. 1 week ni druya fei oni me di hide and seek. Enti no me ni koshia was antase runabout no the bra bi nso ka. Ni ekoshia ye no the 6,000 buy no ma me 3,000 or ma bra ne so 3,000. No sa share me 1 week. 1 week ni druya fe me hu Nana Prempe bie. Na me call report to no matter Samasu police station and wo baye. Obaye a woni lady bi o si lady ni ye lawyer ana mema 6 e ka ho no mo baye no mo be share date. Date ni dri na me call ya. Police for ne so mo nso nti Nana Prempe ne nkan nti me call he Nana Prempe emra. Na before then so catch am so san ye adwuma e wo Metro Mass IT office. Nti me call ho e ko bisa wo mo se Nana Prempe we no mo si da bi. Because share money be na Prempe say man san ye ne boss na poku ti me could see man so na man said there be onya adwuma wo ho omunimu no wo ba bia na odi agro ne ba honom keke enti e ba sa na femeni abre enti na me hia ne picture me ye ya sa brand wo ntwa picture makoni social media handle nyina wo the love emoji ana ato ho ti me church asem ni mu kire nkofo na obi said there be brand wawu e wo sunyane 3 years ago inti brano oye saman ti mi ko sunyane no mu chire mi obi a mi nkosi ne so me ko ye na nipa ne de brand picture e ma mi e trese ampa brand newu me pa chai brand si wawu enti afi na mi sure se me share saman na me ne no edidwa ti me back to Metro Mass office ho ana mi baby sa Nana Poku say e yampa sa bra na ewu ana na Nana Poku say da bi ya ye damase na semu yi e kire de a aba kire do a wo akire madam wo a wo de wasem abase obi abu afa so no wo ba o si yankata wadi me sa de na wo ye me ti ase wakodi agobokro no wo na wo so obi age usika na ye yenkopene ma no wo ba yankata wani eti sa no sa na ere na nipa kro no nti e be na obi kura ye hu sa asem na wo kan se no kura na wo boa because me nti ase wo na wo so obi age usika Nana Prempe na age usika wo ba osem nkata manim na ne wo be ye den ka say madam nkata na nim no nkata se ante kasa wa yetie why adawro wo ba ye ko ye mpacho de na asie e wo case no me pacho ye ba say ya ye ko ye no Nana Poku ne friend o friend me no say hello ma pacho be ma wo ne so kakra ma ye be boa yen yo ye nti de wo ka bia yo we ye den na woni ni konya nkanta wo so frodo wo pacho na minimum interfo bi wo Ghana mo ye me nam fofo okay e na mo friend me say omonya connection bi de ba you ha enti omumu ba akwa na omu pese odi kan ba nti omu bedu a metimi a hosti na na me so enye problem omu de ani so ombe ba bedu ti eche na me bisa say na visa ben na omu de ba eno omu so omonya connection bi na man bi so ye adwuma ema Ghana Red Cross enti omu de amputees fo bi ba Texas amputees fo do ma ye adwuma o madam ye me say amputees fo o do ma ye adwuma pa o de ma ye adwuma pa enti na da so yi ayo yankwe maybe enti me bisa me nko twins na mu ba ko ne say ne o pese oba no me bisa ne say mo de moni akohu nipa ne fie ehu baby ote ehu se bibia ye genuine eno mo so madam ai na o ma ye investigation ni ade bibia che se bibia ye genuine na me se mate
enti me dwen ho na me ni me kun dwen ho na me sesa de a se ye gani udi a ye wo se ye wabusuafo bi wo ha nke pese ye de omo ba enti sa de a me ni mabusuafo ne so be kasa ofie na ye hu ne ebe ye enti ne tintin ni tietie me ma ni nipa miensa me akasa me bra me di nechi na me kun wo fa se ba ko na me wo fa ba ba ko enti ebo no okache eti ebedi kan tua processing fee bi ato ase nipa ba ko fo bi a 10,000 today na enu nechi no visa ne ba ye betua for some fees bi so na ne na ye me na kakra wo ho ne se okache eti visa no mu nko interview na ye protocol na woni aban mu fo bi na ye enti obejeje passport no na wodi akwa akwajeje visa no e di abantie no interview fee ni ho ena me se mate ti eche me friend no na me se na wo hia passport picture nso ni ade a mo de be ye visa no o se da bi na pictures na e wo mo passport ni mu no eno a no mo be yi no mo de aye visa no na aye se wo de passport pictures ni ba aya na abrofo ne bi mo anim no akotesa mo no mo de obi de akoye obi de enti passport biodata page ho no baby o mo picture ne bo ne no a no mo de be ye visa no na me se mate enti o mo a wo se o be madam baby edu ni mpanifo ni discount na ma send ebi wa na mama me sister ketwa so o Ghana na account mo ni asend e free ho enti o hini ni ye bobo isa no send ya na kodu 90,000 900 million Ghana cedi almost 900 million patron why me won receipt you na ma spend ya ma producer no enti afi de me ni Henry na kasa benya encounter me ni di nkomo ni ade but I say ne stem no na ebi nsisi so ma me ba na no ye de pa na me wototo na no a na say opese o che o so ye smart enti echire no afi de obi a wa ma ye date so mo beba December aka be ye 2 days na time no de say ye na so or the plane ticket ho reservation aba ema ni nipa ba akofo bia eno so over $1,000 ti omo miensa ye tua afi de receipt no so no ticket reservation na me for mo website as me ko enter information ni wo mu se nke be ma me bibi e chese wa reserve a and police hwe ma me enti visa no so me ka chane se won fan sen ne me na me hwe no de seni a no wa ye ni view once enti wumia so a wuntimi nsa emia access biem enti na me wa ada phone enti mi mia so a na me de me ada phone na screenshot echa e de ato ho enti na me a me de minia no ni bia badada enti me hwe omo visits na omo koje ye no e na me de compare visits na Henry de ma me no enti me hu sa senso so ye kakra e dantem but wo se bibia wo hwe logo ne ne ma e wo so ni ade a na entene me papa the me san friend me brother wo Ghana ne o me de ne ka me de ne ba no e no no so rewre mu a ne de visits ni bi tututu ho a ne hu se enye nokore enti me friend Henry bisa ne said aben no mo ba no so aka 2 days enti o mungu ahobo aso afri de ade be chi na my friend me say me wo fa ba no ye ya chimpo o wa chimwa bisa wo be fi ba me ba jo fra achim kro be so hello me fra chimwa bisa na me so me free odan o mpatwa me follow pa me ni pay na ya chimpo we de fie pe mpatwa enti me ka chene sa me wo fa ba ne be fi krom na ba akra enti ma me hu time a mutu na ye hu se ne ebe ye ena o ka che se omo no enam so omo nya amputisi fo ni nti no eya me nkofo no ne omo be ne so omo ne be push wheelchair no e wo airport ho de amputisi fo na akofo plane ena me se ma che se djuma sheshedi enti wa sheshe djuma ka so hini ni enti me wo ho no ma afi ade bechi me ne me friend Henry de na ekoso o so madam tisia no nkofo no mo anya anko December fo no o mo anya ne o ma anko na ye de o ma for February fo ho me say na de na bibi ni ade bechi na nko o mo etu no o ma menya we o ma toto o mo ne ma ne wo so o mo de ba ne ade nyina na ade na wo kasa o so madam nya boten na se ne protocol ne ba na ekoye no o mo di bi mo di kan enti afi me hwa ade ne se ne ekọ na me se enema we me de enema anhye dance si so ma me enti me san so ma antafo no emu ba akọ na oka ho ne se won fa ekire no onko boy ni fie bebi o se onim se ote no onko no onko bisa na se ne yenhwe nipa ban a oye na okọ ye okọ bisa emu no
na say one efie ho na o no di kan di omokwoche a ye ne ade ne kra na nye ho no wote enti eche na ye hwehwe no ye bre papa fe ye twen ya so February ni to do ye na say ye hwehwe na chi akwan a afe kwa de ye wo de say o chena say enti eche na o ka che me say ne pani ba ko de nana poku me force ne say me pese me de ne nan fufu me ne pani ko ni bikasa ah wo kan na nana poku papa di boni say yanko eno say obi din de nana poku nti no wo de nipa ne number ma me no no ne pani no enti me frɛ no na me ne nkasa na me hu dapot yo mutu enti me frɛ nana poku no na me bo din say Henry prempese ne pani no and also on funny nsem hu se bibi sa mfri ne so until he made some funny comment bi and o ka te call no afi me frɛ nana poku ya onfa me so me sika 90,000 akodim minimum da o mutu nhise bie ni hono ma me hu se ekoso enti echie me hwe se ne ekọ na February time ne du omo anya ama na me se Henry woni bibi ne adu ne de me nkofo no yenye interested omo beba biem enti fa me sika ma me o se mate me hwe na anim ti sika na me nsa beka enti afi me yente ne nka ofre na enko chefe ensem basa eni me rewre mu ase me kwako hu bebi ote enti me mantafo no ekọ mechanic bi a enam no so atwins no to di hu no saa no waje mechanic no so sika so no so de ni tu kwan ni bi ni ade enti omukọ ye ko mechanic ne ho eni ye defe na no ko kire ye bibia Henry ne te enti no kwa no so ase ne saa na echi kwa ye chi Henry ni wie ye no ni ye behu se saa ono mechanic ne so kwa no ni Henry ni nyina na omo recruiting nkofo na chesa wo adade no eye cartel mpacho say me se chesa nya ono nko na adwuma na oye ka wa ye cartel debi mpacho debi kra enti mechanic ne yakoche no saa na ono so nkofo de omo ma Henry ni nyina na jama percentage bi wo ma Henry ne tema no enti ono ankasa ne kwa na oto ka ho oba as mechanic guy no ono so kwa enti ahwe enti ye di ne tete wo ni fieta enti mesuma amiku adan foto je ne bi eko fie ho na me brother omukodu ye omubo mu no ne dan mu no na Henry wife after the time ne yera na waware no chese di o gigi ye sika November no December no de kwa ya fro ware foforo kra ayo enti ye oyekobo dan mu no na oba no ne pie bai na o se Henry ne pie enti oba obeka kire no to bisa o mo so mo ye nipa ben ne ade na o mo cheche but o mo ama na ehun se ebi a wa fraud enti afi ade chin biem ne ye ko fie ho no mo a be ye se ni 2 days time o se den ye ko du ho a Henry asista ne ne manyina afifie ho a watu afri ho enti ye track ne location ene ade ene ye ko hu se wakose Kumase ye se hotel bi wo ho no wako lodge ho enti ye di ne tete sa enti e chire no menya ne wife na waware ne number na me fro ba no na me ka che ne se wo ye ba system ya mete hanu se ya ma wo a me ba ma ye operation na me ba tu hanu fu ano na medi mpepe ne ade na me ni miku de se sika na ba enti so wo ye oba se me na se wo so ye ba tan a wo aye mhihie a de bi kra wo kunu ni se bia na se wo ni mi senya wo ne na ye se adwuma na ene ma me hu bebi a wo kunu ne che enti mi ja oba ne sa audio ne wo WhatsApp na oba ne frame no so madam me pacho mi ni mo bebi na me nim se bibi sa na ekoto no no ne de o ho na Henry kacha ne se o mo mpake o mo niema na wenye adwuma bi wo Kumase a wo koye enti ono woni mu sasa nkofo ohwehwe ne kra na odi na adwane akote Kumase ho enti oba ne kacha me se okay maka wate na ono woni mu hwe enti mo bi ono so betimi de aboa me a yensu be hu Henry na chi kwan no obeboa ase oba se ne be ya eduabo bi ni ade bawa ebi meka no na ne etie ne se omo na nkomo ka me nkofo ne ho mo ba no menya access to ebi no mo ne obo katai na wa ma ebi mu fi obo ase obi ne ne yere abe lodge wo hotel e wa Accra se omo 2 Monday e ma nkofo ya krekro mu kro mu fo abusiafo abeje omo kwan ne ade nyina se omo kwa brute afi de Henry omo wo hwa ne se hotel receptionist e bodan mu se mo time aso e wo se mo ko na nipa ni tu ya for 190 pe afi de omo hwehwe Henry a omo hu no omo ne manyina abobo omo ho na wo se lady ba kwa I think se ono ba ho se nkofo ni mu ba ko eji couples ni omo tena ekosi so mbehu Henry akiri kwan
wa blocking ye nyina ye ni access to him e wo baby a enti usika sen na say so far e wo mu me de me 90,000 e no mo tua mo butuafo na tua mo 20,000 ama me na aka 60,000 enti akoka me 70,000 70 busuani ben na tua ma wo me patcho ne wo fa bi wo UK asem ne bae no me Henry ni dwane for share not enti me so me tietie mu de mani ma sototo for ma na me te se wa kwa share not enti wo beka no kra wo hyedem a o si niema e wo ne new wife na waware ni fie o na busuafo bi wo not wonjo e wo na omoko sei wo hyedem o mu si niema na me ma nkofo koboru adem ho me ta flight ticket for Accra man nkofo ne for because me nim so you switch am bio eya wo feel say ase ene me pese me pie ene me pese me kwa ha enti ye tete na edem o si niema ne kwa o mpampia bontin ko si ye so se dem na obesi no so o hyedem ho no me ku adan fo soja fo bi a me pe o mo boru adan nim ene o mo ko store ne pe chi a o si niema ho a o si ene o mo chi no enti ye de ne ba Accra no ye de ne for Central Police Station na ye di kan ye case ni to be wo headquarters but so far almost say corner bra nti echire na ye chire no me wo police CID ni na on handle ne kra number e na CID ne ka che me say ne aye no de gi se me sa be ka me sika gi se me fi abroche US ne ba Ghana and so mo betimi na me dia me be ye official complaint ya de because me na me tie sika ne ma no me so me say nya sa wo hu nti na me be twa ticket eja me ma ho abedu Ghana se me ba be ko fraud ho abrekwa me nim pa se enkonko si baby a enti ye chi ni tu mu no me ma ada nkofo na omo enso wo nchen ni te se makote no enti nkofo bebre omo so echo police station ko ye omo ayi ni ade enti me wo ho no mo na nebusuafo me se ne ma me wo US ha enti ne ma me no ye se ne oyare me de ni video so kwa send ne producer no enti ne ma me ne uncle wo UK enipa ba ko ho nsam pa chen fie ma wansan ho win mpa chote menka metu nka pa enti ne maame ene ne uncle e wo UK ena ne younger brother se ne senior brother so so wo US ha enti meni on menka chomo se so mo betueska hello mpacho line ya na drop mpacho temenka tie minu ya nya na fasi ndi dey say no dey akosi anse wo so ne top abom ne say omo ma me dai document efie document okumase say me so sa document ni mu ko si say omo betua me sika nyina ama me ansa ma release document no enti me saka document ni wie ya me ye me fuma obi ko okumase with the site plan ni bibia ko bisaye no na say efie ne so kwa Henry na aton fie na ma obi ema nipa fofo nipa na otim no o ma sensan document bibia ne maame no enya we say o no kraka no ho no Henry ni ye de nya paper wo froko ton fie no mpacho ohimi ne no de mi chese minim efie na nipa na oto fie no so say o mo frɛ ne maame ne wa broche ha na maame ni ye video call confirm say o mo nton fie no enti ono so na oto fie ne wo witness enti o mo frɛ ne sa video ne maame de amato ne bre wo no maame kro na ne sa ma ye ton fie no me patron enti maame frɛ maame ne wa ha na me ka kyerɛ ma ade na wo yes a wo ye bad time na so o ba ko ya ade we na wonim sɛ wan kasa wa confirm wo video mu sɛ me ma wo kwan sɛ no so sata ne so akɔgye nkɔfo sika sɛ wo de omo kɔ immigration ne ho fan service yibi services yibi mu enti no na no so ma kɔkye ne saa na wo maame ya kasa confirm wo video mu sɛ ton fie no na fatuatu aka bi aba any idea na wukoya san di fie document amami a wo ya we se waton ti me frɛ ma me ne wa ha na o se oxygen si ne so ne ade na me se menye sa wo ye batan ni so wo ye yo abusiafo na wasa de papers na mami enti ne so fa bom nyina no no pacha 20,000 pe na abusiafo ne de amami me 70,000 di so o ma mo di scan ma na de na o mo kai so o mo nka bibia bi mo ni wa fa no ne maame no mo nka ho asem bia bi
Me pacho there be ni bra ne kwa de me friend na on fa me ko obi me friend dey ofan so say omugu so o hwe omugu so mo investigate say e fie no ye den no nya papers o de ton ye enti o me e beti me enti obi an won ne ho ka o mu atua no ma bre dodo bra ne ne ma wo ye no chese wodwen ho asenti o ye nipa etu le ye be get back ye be san ba ye be ba wo abije una won prempe no akasa woni na di nkoma fiti na awotwe ane e de ne kosi yo my lady me do asipi say ada ye ni nana prempe e di nkomo no ye sorry ya no wono afre me yo say asem na maba wa na kan ebi ye no kre ebi so ende so no akan me ye nyina tv ebi so enye no kre enti ye di nkomo akodu se de oje pene se obeba no enka obeba Emma enwumre oka kire me se ebo no nso a obefre me no kure ni 7 ne boy pepe ena na prempe friend se sadie asem ne si eko viral no ene course bi ni ade a onya in fact ama ono kra baboto ene ade na mse sadie a ebra wa hye se ko be hia bedwafo no omra na yenhwe kwanpa e betimi di the payment plan bi ba kra enti menene di nkomo e ma Sunday me san friend ne kasai e mo je pene se before Thursday a e yen right twam no enka obeba enti me ho no ma na menya na ntie se Wednesday no wabekumase e no no a friend me se wabeduru kumase na opese oni me ehia na me chense da bi e ya bedwafo na e frɛ no enti yentimi ne ehia wo kokoam ba bia da bi enti ba bi owo bia no omra ba branche no my lady per intelligence and investigations kakra ya ye no ye wo we no ye alleged odne ho adwuma na wo ye no ye wo state institutions any nkrofo ene me ye sem ne kasa no o se CIDB e ho ano de CID number ma me ye se CID krono ni na adwuma what I say enti wan hwe ya nkrofo bi mu ne nipa bi mu a omo state institutions bi no what in the one bomb say pragiafo eno ni omo ye adwuma enom ne che se bibia e wo system no bia no woni sankrofo no bi ye adwuma wo mo ye delivery ene ayi nyina no wo sankrofo no bia ono mo ye adwuma na mari abranche na no de papa minim se de nkrofo ka se ebi mutime tete o mo ketrema so no se wo yo bia wadwene mu ha and I said, when you are branching it, ding come also we are very, very smart. Because the way I will see anywhere ding come on, you are bomb, you know. So when you may pass a Jumana, oh, yeah, a branching with me, you know. Ya bomb ding be a say, and then an apprentice casa. Even a nano, ye senka or baya, can you see a ding come away? But and rap or frame and upon a meme friend, no, sir, what frame number ABC, and I'm so okay. My friend Jomi and Casa, no, so be drew, you know, or any of Fabia Casa. Now, no 100% of Buano into a quaquisiano. The end run or so, Quisiano of Fano. Time or Timinia access to New of a nay 2:30, but then, so not ya pointed that time, no, near Jesus our phone idea, Kobe, I say, and also a friend anyway, Yammy. And I'm so sad, yeah, or more modern, I say, you ran a metinka because some antenna and neck. You better ask them. It looks as if say and come on ye di won from him kakra ye de eto ho no and na prempe feel say o ya fa no wedi yo ebusuafo nkrofo so bisa o Facebook odifo kofi safo na sem munye kom yen ya soda form ye intelligent ye so pesu dwane o ye se o pesu konkran anadwi boboa ye boni se brazia onipa bia ko Facebook fo amani dis asem naji me se dwada what the who